Welcome to Diski Lovers. Kaizer Chiefs versus Golden Arrows. Kaizer Chiefs yopira nga golu nti kapumo. I'm joined by Amakosi for life supporter. Mkomana wanga hapa ni GP. Kaizer Chiefs yopira nga golu nti kapumo dwala musi. Bobona ni mtambo. No mutambo ndo bona zwavhuḓi ende futhi no kwa Max nga nḓila ye yavha u khou vhona nga mutambo ndo vhona zwavhuḓi badi zwine ndi ngamba ndi zwa uri ri tshi ḓa kha mafhungo a defensive Chiefs i khou kona u tsireledza zwa khwine nga maanḓa fhedzi ri khou tou shota score. Zwi tshi amba uri mini nanga uri team ya Kaizer Chiefs i ḓi wane tshi khou kora zwikoro zwinzhi hu khou to itea mini? Zwavhuḓi vhuḓi zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri ri khou shota striker tshine ṱhamusi ndi nga vha fanyisedzela nga makopa kana nga vhathu vho no nga vho Shalulile ane anga to dzula for holding zwi amba zwori arali ra nga wana striker tsho ralo ri nga vhulaya thimu njinga maanḓa. Yo saina Agado, yo saina Flavio da Silva, ina Diprizi, ina Duva. Zwi amba uri ezwo zwiṱereka zwi ngo lugela swika zwino. Zwine ndi ya zwi amba ndi zwa uri ndi khou vha vhona sa vhatambi ṱhaseli marai arali vha nga za Duprizi vha za Lilepo ndi vhatambi vhane vha tamba nga nnḓa kha dziphapha ri khou ṱoḓa mutambi ane a tou vha striker ane a tou dzula nga ngomu ane anga vhathu vho no nga vho Mabasa u ya nga nṋe ndi vhona ungari a huna thimu na thine nga thivha Kaizer Chiefs. Zwa zwino mugudisi vho Nabi vho vhuya kha Kaizer Chiefs fhedzi i khou isa phanḓa na u kora tshikoro tshithihi ndi sa pfhesesi uri maybe kha musi ri tshi nga ri u bva kha vhukati kha midfield wavho wo khwaṱha na musi ndi nyongo uri a vha saine vhatambi phanḓa midfield wane wo khwaṱha na uya nga kha midfield ndi khou vhona uri havhala ina vhathanga vhane vha kha ḓi vha vhaṱuku vhane vha na dzi rani uya nga nṋe ndi khou vhona uri kha midfield zwa zwino ri nga si amba zwinzhi zwine nda khou amba zwone ndi ngani ngei phanḓa kha striking force mafhungo ndi a uri ri tshi ḓa kha Nabi zwa zwino mutambo u tshi vho tshaisa o vha tshi vho nyanga u ḓa nga dzi replacement dzine dza tshi vho sala dzi tshi vho tshuwisa na riṋe sa vhatikedzi ngauri ra sa kona u pfhesesa uri u khou replace nga u rala zwinzhisa a tshi vho nyanga u panga vho Mahlow o vha khou nyanga u ita mini ngauri Kaizer Chiefs ya khou tshimbila na bola nga nḓila ya khwine badi.